Din hija l-edizzjoni numru 783 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu minant Amped Out Miriana Conte flimkien ma' Mychael Bartolo Chircop, Daniel Cauchi flimkien ma' Marija Bellia, Janvil, Robert Farrugia u l-Melbourne Ska Orchestra. Ma biex nibdew illum għandna din minant Patricia Chibuzor. Myself trying to control the air in my lungs just seems so cold. I'm finding it hard to take a breath. Standing now, it feels like there's no air. There's just so much that I have got to say. The words don't seem to find the right way, but maybe there's just too much unsaid. It's time to take one last final breath. It's just too late. It's the best way, and I've said goodbye. I'll see you on the other side. The emptiness here within my soul is aching cause it has no one to hold. It breaks because I saw you moving on. I guess that was the plan all along. It's harder every day to say the least. The voices echo loudly in my sleep, wishing you come sweep me off my feet. It's like I'm dreaming. It's just too Kif għana l-edizzjoni oħra ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum numru 783. Il-poddati bħal dejjem sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com. Imma wkoll is-seba' programm fid-9 staġun radio. Għadna niltaqa' fuq Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis flaxija fis-6 mbagħad il-programm jerġa' jittenna fil-11. L-edizzjoni hija maqsuma fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti konna diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li għandna niftaħna biha li jisimha Unsaid Line. Bad fit-tieni parti jien ikolli kurzità u naqsama magħkom. Il-kurzità tiegħi llum hija kont taf li l-album Il-Maltija and Other Folk Tunes from Malta għadu kemm reġa' nħareġ. Fit-tielet u l-aħħar parti kollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Monte Loco Rides Again tal-Melbourne Ska Orchestra. Ma ħankomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, din minant Amped Out jisimha Tonight. Break my knees and bleach my eyes, 'cause I can't stand to see you take my life. Are you asking for tonight?
trapped inside the apple's eye. Eden saved me from our demise. I've taken time, and it's been so long just to feel you once again and again. Are you asking of my time? Would you like to save me? No need, no use of your mind. Tonight we'll leave it all behind. Tonight we're burning twice as bright. Tonight we're gonna be alright. Tonight we'll leave it all behind. Tonight we're burning twice as bright. Is it enough for you to see me? Could you be so goddamn blind? I don't believe that what I need is time. Have I said too much? Maybe just enough. But if you tell me it's gonna be alright. Tonight we leave it all behind. Tonight we're burning twice as bright. Tonight. JP minn għandhom daw suppost il-duo Amped Out u s-silta li għada kem smajna jisima Tonight nerġu nisimaw minn għandhom fil-ġumat illi ġejjin indubjament. Ġdida minnant Miriana Conte din id-darba kollaborazzjoni ma' Mychael Bartolo Chircop, kombinazzjoni smajnija fl-edizzjoni li għaddit ta' Mużika Motiħor l-Mychael Bartolo Chircop. Tawam jisima What the Helena. I got this message, she's been acting real suspicious, roaming round the streets of Venice, MIA. I met this babe in a room of masquerade. Funny, she's also from this place. Tell me her name. What the Helena? This girl, she ain't no regular. Double D's are so incredible. She got jaded sexual rituals. I'm like, What the Helena? This story sounds so similar. Double D's are so particular. Your scent is so familiar. she got audacity, looking up at the same ceiling under you and me. ABC, but the same G. I don't need your sorry, hell, it's getting kinda boring. What the Helena? Man, what the Helena? But there ain't no her name. No shine, no shine. What the Helena? Man, what the Helena? What the Helena? This girl, she ain't no regular. Double D's are so incredible. She got jaded sexual rituals. I'm like, What the Helena? This story sounds so similar. Double D's are so particular. she got audacity, looking up at the same ceiling under you and me. ABC, but the same G. I don't need your sorry, hell, it's getting kinda boring. What the Helena? Man, what the Helena? But there ain't no her name. No shine, no shine. What the Helena? Man, what the Helena? Don't let me down, don't let me down, don't let me down. Don't let me down, don't
baby. What the Helena mek il-vuċijiet ta' Miriana Conte u Mychael Bartolo Chircop. U għanna kollaborazzjoni oħra din id-darba bil-Malti bej Daniel Cauchi u Marija Bellia taħħom jisima Ħallih Iħabbat. Meta l-ħajja tik bil-ħarta lanqas qatt ma ġiba żewġ lanqas qatt ma ġiba żewġ Meta l-baħar ikun ħġieġa u mixxejn iqum il-mewġ u mixxejn iqum il-mewġ Ħallih iħabbat Ħallih iħabbat Meta l-bib jalqulek f'wiċċek sib bib ieħor fejn tmur tħabbat Jekk xi ħadd miegħek imqabbad tinker xejn Ħallih iħabbat Meta l-bonġu jkun ibes Isek laj daqqa ta' trak Isek laj daqqa ta' trak Meta taqbes u ssir zibel Ħu nistwilax mhux għalawn Ħu nistwilax mhux għalawn Meta l-bib jalqulek f'wiċċek sib bib ieħor fejn tmur tħabbat Jekk xi ħadd miegħek imqabbad tinker xejn Ħallih iħabbat Ħallih iħabbat Ħallih iħabbat Ħallih iħabbat Meta ssib ruħek tistaqsi il-kif il-meta u l-fejn Meta tipprova u tħoss li kollu għal xejn Issib il-bsaten fir-roti u tara ħolma tisfaxxa jgħidulek ma ġara xejn Minn awwal ġol kaxxa dalodu u faxxi sħana il-lejla kemm hu bar Erġejt maqbut fis-serbu tlaqt mieni u xorta ġej tard Għandi xi bqa' fik xi fdallek kap tittamel li fl-sabbat Ħallih iħabbat Ħallih iħabbat Marija Bellia mek flimkien ma' Daniel Cauchi bil-diska ġdida tiegħu li jisibha Ħallih Iħabbat. Hemm video li għadin issibuh ukoll permezz tal-YouTube. Imma dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com. Fadlilna żewġ siltiet oħra f'din l-ewwel parti ta' Mużika Moti Oħra llum fejn nisimgħakom diski ġodda li ħarġu tal-aħħar. Din il-ġdida ta' Janvil jisimha Mary. Xisemmok Mary, kemm tmeri ma taqbel ma' ħadd, ma tisma' minn ħadd u dejjem li tajt rasek tippreferi Aziza Mary. Jekk kulħadd iħoss il-parti tajt l-isħana Jekk ma natux kas li tajt iġġielet mana Jekk bil il-kulur iswed li tajt abjad Jekk bżonn xi ftit tal-kwid tibda tajjad Bisi kolli nammetti u niqpa nammetti li nħobbok Jien hekk aċċettajtek nitolbok la tinbidilx Mhux ta' xejn semmewk Mary Kemm tmeri ma taqbel ma' ħadd ma tisma' minn ħadd u dejjem li tajt rasek tippreferi Aziza Mary. Ma tantxu mal-qalba l-kompromessi
Mhux komun il-femit tagħha u l-interessi. Jekk mi jibdew bla dubju l-argumenti, dawk bla sens dawk ftit li xejn intelligenti. Biss ikolli nammetti u nibqa' nammetti li nħobbok. Jien hekk aċċettajtek nitolbok la tinbidilx. Mhux ta' xejn semmewk Mary, kemm tmeri, ma taqbel ma' ħadd, ma tisma' minn ħadd. U dejjem li tajt rasek tippreferi Aziza Mary. Mustaċċeli ta' malarek tibda tmeri, jekk kull jom kamilleri tajt miteri. Argument mitlu fi mi misset ammetti, u tajdinna laħna l-kol maħnix perfetti. Ikolli nammetti li nħobbok, jinnek aċċettajtek la tinbidilx. Biex ta' xejn semmewk Mary, kemm tmeri, ma taqbel ma' ħadd, ma tisma' minn ħadd. U dejjem li tajt rasek tippreferi Aziza Mary. Ma taqbel ma' ħadd, ma tisma' minn ħadd. U dejjem li tajt rasek tippreferi Aziza Mary. Mary mela minant Janvil. U minawnu ftit tal-ġranet oħra u forsi ġimgħat insomma skont meta qed tisimgħu din l-edizzjoni ta' Mużika Motiħor l-ewwel darba ġifieri għall-bidu ta' Settembru oriġinarjament qed toħroġ fil-ġimgħa ta' Santa Marija ngħidula aħna fit-tmiem din il-ġimgħa ikun hemm il-festa Santa Marija ma' Malta u Għawdex kollu. Minant Robert Farrugia se jkollna EP ġdid li jismu Still dak li qed nipprova ngħidilkom u minnu se nisimgħu silta li għadu kemm ħareġ Robert Farrugia issa jisimha Projections. Bil-projections ta' Robert Farrugia għanna ġejna f'tmim tal-ewwel parti ta' Mużika Motiħor fl-imkien miegħi Toni Sant tal-lum.
Jekk inti li qed tismana mużiċist, kantanti jew anke jekk semmih regolari, tixtieq tixbidla l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nista' nkun anke nikkunsidra fl-edizzjonijiet li jmiss ta' Mużika Mod Ieħor, jiktbuli. Il-kuntant miegħi jsir b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisant.com. Fit-tieni parti jkolli kurzità u l-kurzità naqsama magħkom. Il-kurzità tiegħi llum hija din. Kont taf li l-album Il-Maltija and Other Folk Tunes from Malta għadu kemm reġa' nħareġ? Is-silta L-Maltija li hija parti mit-titlu ta' dan l-album li fl-1974 it-tikketta ta' diski Maltija Circle kienet ħarġet l-ewwel LP tagħha bih. Kien dan Il-Maltija and Other Folk Tunes from Malta u t-tikketta kienet tal-ħanut ta' diski Brizzi li madux jeżisti u ilu li għala bosta snin. Issa, fis-sajf tal-2026, ġifieri din is-sena, dan l-album inħareġ mill-ġdid fuq it-tikketta ta' diski ta' Anthony D'Amato. Allura ħanisimgħu diversi siltiet minnu llum wara li smajna l-Maltija biex xiera issa illi nisimgħu Għawdex.
Għawdex immek mela mill-album Il-Maltija għandha The Folk Tunes from Malta li għadu kemm inħareġ mill-ġdid mit-tikketta ta' diski Anthony D'Amato wara illi ħafna snin ilu, aktar minn 50 sen ilu, fil-fatt 52 sen ilu, inħareġ fuq it-tikketta ta' diski Circle dak iż-żmien tal-Brizzi. U il-kitarrist Tony Paċ huwa l-kitarrist prinċipali assoċjat ma' dan l-album imma wkoll hemm ukoll mużiċisti oħra li jispikkaw fih. Fosthom pereżempju fuq l-akkordien smajna fl-ewwel silta lil Joe Demicoli li mhux dak imma naħseb li jiġi minnu. Joe Demicoli fuq l-akkordien u bad bismajna għandek smajna din is-silta Għawdex illi fil-verità hija miktuba minn Vanni Pule. Hemm ukoll Toni Sant bil-mandolina se nisimgħu anke fuq xi waħda jew tnejn mis-siltiet u id-daqaq tal-prejjem Tagħna illi huwa Gianni Borci Ċaċi u nisimgħu xi ħaġa tiegħu wkoll minn hawn ftit ieħor. Ma nisimgħu waħda mis-siltiet l-aktar assoċjati ma' Tony Paċ fuq dan l-album din hija In-Nissieġa. In-Nissieġa mill-album Il-Maltija għandha The Folk Tunes from Malta illi oriġinarjament ħareġ fl-1974 u issa reġa' ħareġ mill-ġdid fuq il-vinyl ukoll naturalment mid-ditta tad-diski Anthony D'Amato. U għattilkom illi hemm ukoll id-daqqa tal-prejjem Tagħna Gianni Borci Ċaċi hemm xi żewġ siltiet jekk mhux tlieta minnu fih bl-arranġamenti tiegħu u waħda minnhom użajta jien stess bħala signature tune għal sensiela li kellna s-sena li għaddiet flimkien ma' Charles Colero, junu Charles Colero fuq Campus 103.7 fejn konna wassalnilkom dik is-sensiera dwar wirt lana Malti u konna nibdew b'dan l-Spirtu Pront ta' Gianni Borci Ċaċi.
Spirtu Pront hemmhekk minn Gianni Borcicaci li nsibu fl-album Il-Maltija għandha The Folk Tunes from Malta illi kif għadna hemm diversi mużiċisti oħra fosthom Toni Sant. U barra din illi kont nuża jien waqt wirt l-Ana Malti ħafna snin ilu, jiġifieri issa kemm jiġbejwet ieħor xi 28 sen ilu, 27-28 sen ilu, illi mibki George Mifsud Chircop kellu sensiela tisqifa l-Lana Tagħna fuq dan l-istess stazzjoni li dak iż-żmien kien magħruf bħala ir-radju tal-Università u fih bħala il-mużika tal-ftuħ u l-eluq kien juża il-lament il-Bikja ta' mill-ġdid Gianni Borcicaci. Gianni Borcicaci hemmhekk akkompanjat minn Toni Sant u mużiċisti oħra smajna l-Bikja kella l-lament. U għattilkom li hemm ukoll Vanni Pule, nisimgħu ħanka jdoq il-kitarra bit-12 il-korda, u ħanisimgħu silt oħra allura issa li hija kompożizzjoni ta' Vanni Pule minn dan l-album Il-Maltija għandha The Folk Tunes from Malta li għadu kemm inħareġ mill-ġdid mit-tikketta diski ta' Anthony D'Amato. Għamiltilkom anke ħolqa jekk tixtuqu tisimgħu kollu dan permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com u biex nagħlqu din it-tieni parti il-kompożizzjoni ta' Vanni Pule minn dan l-album li jisimha Kemm Kbira L-Festa Tagħna.
U bil-kompożizzjoni ta' Vanni Pole Kemm Kbira il-Festa Tagħna għandna ġejna fit-tmiem ta' din it-tieni parti ta' Mużika Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fejn il-kursità kienet li nħarsu mill-ġdid lejn dan l-album li għadu kemm reġa' ħareġ, l-album Il-Maltija and the Folk Tunes from Malta, li oriġinarjament ħareġ 52 sen ilu issa reġa' ħareġ mill-ġdid. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Ieħor għandna jkollna l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Monte Loco Rides Again tal-Melbourne Ska Orchestra. Shots swing out from the slick sedan, taking up the top dog. What's the plan? Go for ricochet. See the boys come out to play. Rapid fire from the left, took a bullet to the head. I'm inside in the street, and you know it will repeat. Gangman was in town. Here come the light on street meltdown. He was born for the words. I will never pay. You cross the line, then you will suffer.
Ligon Street Meltdown emmek rekordjata live fuq l-album Monte Loco Rides Again tal-Melbourne Ska Orchestra. Dan l-album ġdid tal-Melbourne Ska Orchestra huwa verżjoni live tal-album tagħhom The Ballad of Monte Loco illi ħarġu s-sena l-oħra. Isimgħu sol toħra minnu, din waħda minn dawk li kienu għoġbuni ferm oriġinarjament meta ħareġ l-album, jisimha John Wayne. Your spurs are old and rusted. Your Stetson's got a stain. You're all fresh out of bullets. John Wayne, John Wayne. There's cracks in the foundation. Flickers in the flame. Once king of the frontier, John Wayne, John Wayne. Oh, you had the world there at your feet. The Hall of Fame. Won't come to save the day. Nunca te salvarán. But the sheriff's got some questions. El sheriff tiene preguntas. John Wayne, John Wayne. Oh, you had the world better at your feet. You earned the Hall of Fame. And now we're hearing gunshots in the street. John Wayne, John Wayne. Se acabó, que en paz descanse, John Wayne. John Wayne rekordjata live mill-Melbourne Ska Orchestra u s-sansibuha fl-album ġdid tagħhom li ismu Monte Loco Rides Again. L-album oriġinali kien l-album tal-ġurnata meta ħareġ il-ġifieri The Ballad of Monte Loco s-sena l-oħra u minnu llum qed ninkludi anke diversi siltiet issa fil-verżjoni live. Ħan nisimgħu oħra minnu mara qabel induru għal xi ħaġa oħra din hija l-Walls of Jericho mill-album Monte Loco Rides Again tal-Melbourne Ska Orchestra. Walls of Jericho, how are they supposed to know when the trumpets sound? All the walls come tumbling down.
hypocrites. War is a nasty game. It's either money or the fame. All the while we hold on tight, sing songs of hope tonight. Every day in shifting sands, one day we'll find our promised land. Walls of Jericho, how were they supposed to know when the trumpet sound? All the walls come tumbling down. Hey! Lie, 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 lie. Hear the children cry. What's that strange bird in the sky? All behind the game. It's either money or the fame. But I do know this: no one's born with prejudice. Oh, humanity, have we not learned from history? All the while we hold on tight, three songs of hope tonight. Every day the shifting sounds, one day we'll find our promise. Walls of Jericho, how were they supposed to know when the trumpet sound? All the walls come tumbling down. Hey! Die, die, lie, 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 lie. Hush, my little child, I know the world is running wild, but let's pray for peace to come and ride into the setting sun. Hey! Lie, 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 lie. Sing with us. Lie, 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 lie. Let me hear it go. Sing it together. Do it again by yourselves, by yourselves. Stop. Oh, hear it. Yeah. Humanity. James. Rekordjati live emmek mill-album ġdid tagħhom Monte Loco Rides Again, il-Melbourne Ska Orchestra u Walls of Jericho. Però f'dan l-album apparti dawn il-ħafna siltiet live, hemm ukoll xi siltiet ġodda tal-Melbourne Ska Orchestra u l-ara bixxiera li ndoqqilkom xi tnejn minnhom ukoll. Waħda minnhom hija din jisimha Climb Up the Mountain.
Make it sweet, got to be. No obstacle getting your Climb Up the Mountain waħda mis-silti ġodda li nsibu fl-album ġdid tal-Melbourne Ska Orchestra li jismu Monte, Loco Rides Again. Biex nalqu għanna oħra minnhom dawn hija silta li propju tala l-album. 31 silta dan minħat il-Melbourne Ska Orchestra, il-Monte Loco Rides Again. Fiċċuh issibuh il-dettalji u anke l-ħolqa permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisant.com u biex nalqu għanna din minħat il-Melbourne Ska Orchestra minn dan l-album il-ġdid tagħhom Monte Loco Rides Again, din hija All Day Long. You call me for a date, I got the best suit made. I waited at the gate all day long. Sometimes my days are blue. One thing that lifts my mood, I dream of holding you all day long. The little things that make me sing, your loving eyes like firelight, don't make me wait so long. Each morning I write the book in pictures that we took. I got that loving look all day long. U bis-silta All Day Long mill-album Monte Loco Rides Again tal-Melbourne Ska Orchestra għana ġena fit-tmiem tal-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Moti Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Din kienet is-738 waħda dawk li huma poddati ta' Mużika Moti Ieħor, kien is-seba' programm fid-9 staġun għar-radju fuq Campus 103.7 fejn komplu niltaqgħu nhar ta' ħamis fis-6 ta' filgħaxija u mbagħad il-programm jerġa' jittenna dakinhar stess fil-11. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena Toni Sant ma fadalli xejn f'parti minn qalbi. All day long, the little things that make me sing, your loving eyes like firelight. Why does it take so long? Each morning I write the book, pin pictures that we took. I got that